کۆمەڵەیە زانای ناودەوڵەتیە جینۆسایدان بە پرانیا دەنگان جینۆسایدێ دەرحەقی گەلێ کورد پەسەندکردنە گوتنە بەلێ ئەوا بسەرێ کوردان هاتیە بتایبەتی لەسەر دەستی ڕژەما بەعس و پشتڕاژی داعشێ ئەڤە جینۆسایدە چ دەرگەهەکی ڤەتکە ئەڤە لە پێشیە کارێندی کوژالیێ وەزارەتە کاروبارên شەهید و ئەنفالکریان لەسەر بەهێتەکردن لەسەر ناوەندên جیهانê ناودەوڵەتی هەتا ku ئەف جینۆسایدە لەسەر ئاستê ناودەوڵەتی bi fermî bihête nasandin û bihête nasandin ji hêjayê Beravan Hemdî birîkarê Wezareta Karûbarên Şehîdan û Enfalkiriyan ji hewlêrê dipirsim. Hêjayê Beravan gelek bi xêratiya Kurdistan 24 ev jînosaydên komeleya zanayên navdewletiya jînosayda pesend kirî kîjan jînosaydin û giringiya wê çi ye di vî demî de? Belê zor spas êvara hewa jî baş gel bînerê hewa jî ew ev hatiye pesendkirin pêngaveka geleka mezin e pêngaveke çimkî dê şikêl ser hemî wa bûçûna raketin evêt ku gelek carat gotî ay ev hatiye kirin jînosayde yan jînosayd nîne piştî ev prosel dadgeha bala tawanê Iraqê pêve çûy wekû pêwîst hikûmeta Iraqê iltîzamê xwe beramber qurbaniyan cêbecê nekirîn em mecbûr bûyn kar ser buዕdê nêwdewletî bikin meldergehê kê da meldergehê pisporê di vê buwarî de ew jî yekêtiya zanayê nêvdewletiyê jînosaydê bû ku ev ixtîsasa ve ixtîsasa jînosayde lobiyê heyl hemî welatê cîhanê heta nûke 16 kongrê xuyet encam dayn û ew hîmaya we welatat ken evê jînosayd serdahatî û dîfaê jê dikin û mihalê dikin fişarê nêvdewletî çê dikin bo wê ev tawane dubare nebîteve û qedexe bikin ser astê cîhanê باشه چه درگیه‌ای پێشوە هەوادەکەت هێژایە بەراڤان KG بله چه دەرگەها دێل پێشیاوەکە چه ئاسان کاریەکی دێ بۆ هەوەکەتن وەگوت جەنابێ هەگوت دەرگەهەکی مازن لە پێشیامەوە کرد تا لەسەر ئاستێ ناودەوڵەتی کار لەسەر بێ پرسێ بکەین دکارە چ بکە بله ئەو بەربەستێ مازنێ ئەوەل پێشیامە چ بوو عێراق خۆ حزو نبوو المحکمە جینایەتە دەولی و عێراق خۆش اتفاقیان بۆ ڕۆما مۆر نەکرد بوو ئەوەوەت کرد وڵاتان زۆر سۆناهی نەتاتن کو پشتگیریە جینۆسایدا کوردی بکەن ئەڤروکە کوپڕێکا پسپۆرێت نێودەوڵەتیە جینۆسایدێ و علەمایەت وەکو ئەو جی گروپن سەر هەمی وڵاتێت جیهانê da baş bin وەختێ پەسەندا هەندێککەن ku ئەو ئەحداسێت ڕۆی داین عملیاتێت ئەنفال و عملیاتێت کیمیابارانە حەلەبچە و عملیاتێت ئەو کردارێت مقابلی بارزانیا هاتی نەکردن و ئەوێت مقابلی فەیلیا هاتی نەکردن و ئەوێت ku شەڕێ داعش هاتینە ئەنجامدان مقابلی ئێزدیا ku pesend kir ki ev jînosayda dengekê gelekê başê vazanaya dest veîne ev dêwel meketin ku em sonahî bişên neteweye girtwekan Meclisil Emin Perlemanê Îtîhada Ewropî rêxrawet nêvdewletî û li Perlemanê welatê cîhanê evêt piştgiriya dîmokratiyê dikin û evê ku çekê komalkujî qedexe kirî û evê tema hindê dikin ku jînosayd dubare nebîtin em li wêrê piştgiriye bo jînosayda Kurd û mezlûmiyeta xelkê Kurdistanê bi dest ve bîbînin ku ev dê weketin ku careka dî ev tawane nehête dubare kirin û ev welate hanaya xelkê Kurdistanê pêk hatê xelkê Kurdistanê ve bihênin û piştgiriyê mafê wa bikin çimkî dê zanin ev wekû dîrok tezbît bû ku ev milletekê mezlûma û jînosayda biserde ev canebek بۆ دیتنا ڕۆفاتان دکارە چ هاری کار بیتن هێژایە بەراڤان بتایبەتی دیگەل عێراقی و حتا نوکە ئامادەنینە قەرەبوویە ماڵباتên ئەنفال و جینۆسایدên نەدوورە یە سەردەستێ داعشێ بکە ساڵە 2014 یەن ئێزدیان ئەرێن ساڵên نوتان و دەستپێکا ساڵên هەشتیان دێچەوا بکەتن دێچەوا ڕۆفاتên وان ببینیت ئایا دکاریتن زەخت و فشارێکی لەسەر حکوومەتە عێراقی بکات کە ڕۆفاتên وان خەلکی هەنەیە بتایبەتی ئەنفەڵە بادینان حتا نوکە یەک تەڕم نەڤەگەڕیە یەک ڕۆفات ڤەنەگەڕیایە جینۆساید و ئەنفەڵە بسەرێ بارزانیان هاتی چەند سەد ڕۆفاتێک ڤەگەڕیانە دکارە حتا چەندێ زەخت و فشارێ دروست بکەتن بۆ دیتن ئاڤان ڕۆفاتان لەگەل حکوومەتە عێراق بتأكيد اكش بلغت في جنوسايد موضوع غورت كوم وموضوع رفاتا يكو اوا برسكا گلنگا و ناساندينا في تاوانه بشك شو رفاتا تاتي نديتنو و هماهنگي تاتي نوگاستن بهاري ما كردستانه بلان پشكا شير رفاتا حتى نو ك
نافگورا دال بینابان جنوب عراقیت مای نبا اف پروسا کنو که هات دست بکرن سر آستی نو دولتی ده گواشتنت بتر سر حکومت عراق چه کتن و سر اوای آسایا چه کتن اوید کو حمایا و رفاطات کن و اوید حمایا و مقابر جماعی کن که اف فرسای خیراتر بهتر کرن و دعم کو زیادتر بهتر کرن چون که اوید وقتن دیفچونت زانستی و دیفچونت توجرا و دیفچونت خلقی بو وی خلق قربانی و واجهت کو اف بالگل بتر ببیتن اوه دهاندره که باش بیتن بوی افر سر آسلین و دولتی پتر بهتن یاسین و گواشتنیت باشتر زی سر حکمت عراقی چه بن که التزامات خویت قانونی چارچه حکمت عراقی و پرلمان عراقی مقابل قربانیت جنوساید کل عراقی هاتینا انجام دان با قربانیا ادعا بکتن که اوه پینگاه که گلکا مزنه چون که مدید وکو پیویس حکمت عراقی التزامات خود جبجه نکرن التزامت نف دولتی جدا او بربستت یا صاحب ریکا وینا ساندنا کومالا زانایت نف دولتی جهانی دبو ما ارکی سوکتر لیکتن کو ام صناهی تر بشین اوساط دولی دال ولات نف دولتی دا کاری سر پروسان ساندنا جنوساید کرد بکن و کاری سر هند بکن کو حمایه و تعویض قربانیا پتر بهتر کرن و کاری سر توثیق بکن کت محافل دولی دا پتر کرد بهتر نیاسین و کملت که مظلوم جنوساید کری بویستی بحمایان دولتی های تایبتید و گهران کاریت کنو کل و ناوچه هین دورو برمه هین سر آست جهانی هین که امید بینین اف ملتید که پشتا و کمتر و کمینت و منطقه دا صناهیت بنا قربانیت رکوتنید نو دولتی صناهیت بنا قربانیت و دولت زلهز ابب عسکری بین کشت خود چاره سر بکن در حق 8 قناغ انفال و جنوساید بسر ملت کرد هاتین زیادتر 182,000 کرد زنده بچال کرین حتی رو که حکومت عراق چنه کریه گرگ بو کربا حتی نو که حکومت عراق بو پش گریا کیس قربانیت انفالا هر 8 پروسا چه پینگاف نه بتینه بو هاری کرنا ناوچت وان تعویض خلقی وان اوا که هات کرن همی بریکا یا سه جماره نه ما فهم پیازت کسوکار شهیدان حکومت هرم کردستان سر بجاخو هندک شایسته بوارست کسوکارت انفال دابین کرین دا کو بشه و جیانا خوب روبن مطلب ما جی بردام حکومت عراقی اویا کو اوشیتن وی درگهندی آن وی را پرنی وکتن کو وی مترسیه دل راکد نف خلق کردستان پیلیتن کو او مترسیه بیتن بردوام اگر وضع سیاسی خراب چه بو یا اگر ناکوکی چه بو او ده هرش کنه کردستان ده جنوساید خلق کردستان کن ده تاوار در خلق کردستان کن اجبر هنده اف پینگاوا کو وزارت کاروبار شهیدان گر کی جلو بی سنتر هاوتی پاریکاری پشتوانیان و سینگا سروک حکومت دیوان انجمنی وزیران وزارت دارایی او اندامت کل یکیتی زانایان نف دولتیا جهانی کارت کردن بولوبی کردن گل او ولاتت کولو بید نافر خراوی دهی او زانایت کو پشگیریا کیست ولاتت دیکرین همه هنگی بلگا کی جوبیلو بیسنتر گلوالو بیا چه بو بو هنده بو که ام وی پشتوانی بدز خوبه بین و وی فشار جل مجتمع دولی چه کن دا او فشار سر حکومت عراقی بکن دا او فشار سر سرکردیت خوب کن که پتر چاف دریا و منطقه بکن و حوال بدن افتوانه دوباره نبیده آیا عراق ولات بزخت و فشار لسر آستین او دولتی بکویت جیربار و پابندی یا سورین ما ببیتنو خلق زیان دیتی قربانیین انفال و جنوساید قرابو بکت؟ تأكيد أفا التزام كوني في دولتي دي تشيكتن التزام كوني في دولتي دي سروي أساسي تشيكتن كو برانسيبت مافيد مروف برانسيبت ديمقراطية بينغوفت بيك فاجيون الفينوتشي دي مكمتر لكت دي بقواتر لكت ودي بتر في منطقة داتا نياسين وأبا دي بشتي هيتا كرن تبشي حماية قربانيا بكي وتبشي بفظفر نياف روشي خويا آسايا خو وتبشي التزام ولاتياب كي مقابل حكمتكم حكمات يوم ملزم بيتن حماية بخلقي بكتن هجا برافان ازديات يكرن حتى باشا هجا برافان اس اگر اتفاقيشون قال جي بجي بله اس وجودها بدرفت بينم برسيارة كديب كان دور في بابته قالك جرى اس خلق اكيد بينم دبيجن خلق كي هاي نجي نوسايد بويا ونهاتي انفال كيرن ونجي شهيد بويا اللي بشهيد هاتي يعني بيساندن وسود جوار قرتيا خلك كي هابو شهيد بويا قرباني داينا لي بشهيد جينا هاتيا نبي ساندن قالك قليو غازندا لسر وكا كاري هوا بريكاري وزارة كاروبارين شهيدان هنا وانفال كريان هون چد بيجن آيا پیدا چونك بليستي هاتيا كيرن پشت راستی هاتیه کرن او خلکی کو حتی نو که مقدور بویا و نگه هشتیا مافی خو هوا چه بریارک دایا کو پیدا چونه بکن گلو
اما خب بسیار کا گرنگه جارتی ویام زانین وزارت کاروبار شهیدان وزارت که رکا دو دستگاه شهیدان یهات یا چکرن دستگاه شهیدان کردستان هبو دستگاه شورش شهیدان هبیه اف دو دستگاه وقتی یک گرتین وزارت کاروبار شهیدان سال 2007 که هات یا دامزراندن یاسای هبی دیف راکارت یاسایی تصنیف شهیدای هات کردن شهید سنگره شهید جنوساید شهید حولاتیه اگر ام برای خدای نه خلق کردستان 6 ساله چوی قربانی که گلک مزنا دای بشک شوا پیشمرگه بینه و سنگره چپرت بزا ورزگاری خوازا کردستان دا جان خویه کریا گوری او شهید سنگرن بشک شوا حولاتی بونه سرجان خوی آسایی بوه بس چمکی کرد بونه ناسناما کردی هبیه او ید بوینه قربانی ید بر شرابت انفال و جنوسایدا کتین بشک شواجی یل باجرت خوب بوین نتیجه وامل ملال سربازی اوید کت عراق دا بوین نتیجه وشر اوید کت عراق دا بوین اوجد بنا قربانیش بر هنده وزارت کاروبار شهیدان نسبت قربانیت هریم کردستانی وزارت کا گلک برفره اجتهادات گلک تدات تکرن اف خلق کل وزارت کاروبار شهیدان شایسته بون های دیف ریکارت یاسایی بوینه کل ضمن قربانیان بوینه و جا چه شهید بن و جا او شهید سنگر بن یا حولاتی بن یا جنوساید بن سر رای هنده جیل سال 2020 یاسای چاکسازی درچوی اف یاسای 21 که کتیت باره جبجه کردن دا ریکارت باید کتنه باره جبجه کردن دیف یاسای چاکسازی پیدا چونوات لست شهید دا دوستیت شهید دا هات یک کرد ولام اوه پیوسته برفرهتر ام تعامل الگل کن چونکی قربانیت خلق کردستانه گلک بویند و پروسه شالاوت انفالا داد کیمیا باران داد کمال کجیه داد چیت بارزانیا بینه چیت فیدیا بینه چل وامل ملان سربازی اوید کل و منطقه هاتینه انجام داین قربانیه که یک جار زور کردستان هبی تو نشه تعامل الگل پرسیب که بس بوی کسی اوید کبتن شهید بی اوید کو شهید بی ریکارت تندیف سه قانون که وزارت پیشمرگه بو پیشمرگه وقتی شهید بید قانون که وزارت ناخو بو کارمند وزارت ناخو زیروانی پلیس وقتی شهید بیتن یا سایه جهل وزارت کاروبار شهیدان که یا گشتگیره با همی خلقیه او خلقیت خلال 6 سال دهاتو دا کب چرنگه که کر به قربانی سروار کارت یا ساسی معامله الگلوهات یک کرن هر حالات یکی اگر سکالات سر هر دوسیه که هبیتن دشت بجداریا مفاتحه ما کتن برای مدیریت عامه مال محافظات ما آن هر یکی اگر قدر جیلی هات بیتکرن او جی دشتن سکالای خو کتن و لیجان تایبتمند تاین دیف سکالایوی چنو دی بریارا پیوست بهتا ورگرد هجای براوان حمدی بریکار وزارت کاروبار شهید و انفال کریان لحولی دست توخوش بنو گلکس واس